Ole clear tu le ngai thatu song tein zavain chipai le vekule hei tun tuma chuan India in BrahMos missile aya thok chak tur Daphne missile a boi puya ti chuan Pakistan in US missile a leidon ti in ei fredi a hian a ron zia ka eng poni sela Pakistan missile leitur chu kan video masalama an kan ron da a tun tuma chuan in India in BrahMos aya thok chak tur mo BrahMos kamat 4 velan in ka hria yang vela thok chak khani to chu aya chak le chong chu tuna India ina boi boi me kani kanan chiarange Olegan kaltui mine online games le entertainment platform cricket silo melcher vero le tuna hian dines ka thik le tangani zaman ponan khel me kani tichom vo India cricket si download la 205 zili spin hi mitin tana receive thei ani tichon he app chunga hian ri wat le real time park oma mitin tana claim thei ani tichon cricket game si i bank account ni thunsom theya UPI le bank transfer mangini loila sok theya secure ani tichon ni thian ka invite la i birthday ya cheng sang khat ge fi idong thei do dani tichon cricket ki in register affiliate program 15% monthly commission omani download link hi comment section lama kan pine India in BrahMos aya thok chak tur Daphne missile boi pui Pakistan in US missile leidon India Air Force Day British India hun laya October ni riat sang ha zakwa somthum pania khan India rama Royal Indian Air Force RIAF din naniya vo in hi akum som kwa pathum na chi ani eni hi India Air Force Day a man zui yani kung sang ha zakwa som nga royalty chu payin Indian Air Force IAF alo piang April ni khat sang ha zakwa som nga palia khan Indian zinga IAF ho tu ber katilaya commander in chief anti chu Air Marshal Subroto Mukherjee ka ani ang nathoro pui tak avangin Subroto hi father of Indian Air Force ti in an ko hiel kumsang ha zakwa som nga panga a IAF ho to luber chu chief of the air staff CAS ti athak ni in tuna Indian CAS chu air chief marshal Amarpreet Singh ani nikum September atangin he na hi athok trana kumthum tra mani tunlai khovel borok lira anin do to na hian India boruak le van sang veng tu IAF te poimo na hi asang tialin arin Daphne missile chule ri sound aya thok chak zok mach khat aya chaka thok thei hi supersonic antiya ri let 5 a mach nga aya chaka thok thei hi hypersonic anti-thung Indian hypersonic missile thar tur hi a technical minga hypersonic glide vehicle HGV anti Match 5 atanga ruk dakar khada KM sang ruk atanga sang sari zali vela chakina thok theyang he missile hi meter kwa vela seini in meter 2.5 vela hlai ani thung kan hriat angin BrahMos missile hi supersonic cruise missile aniya match thumbor vela chakin thok thei Daphne hi BrahMos ain a thok chakjok fe don ani chu kumsang ni som ni papua sang ni som thum vela man theya pe fel turin kumin kumtop lama hian flight test nei tum anita Daphne missile hian puak thei warhead kezi zathuma tanga zanga vela pur thei don Su-30 MKI le AMCA ate paitir mai baka submarine atang po ka chu thei tura duan tum ani missile an test an ka po dur ma hian test neu an nei masafe thin ti hrenonila chungzinga pakhat chu flight test hini in puak thei warhead pur lovin an kap chu kanga achunga speed le thil rang hriat theina sensor an da don ani Daphne danglam dan boruaka lungvom tavak ila kanvom na tha force awangin athok ngil masazet anga chu tha chu azo nuwa chuan le hip da awangin leya atla ang akal kong kan sui chuan akwal arts emo circle phel ani ti kan hrethe kan lungvom ina akong zo hi ballistic pat anti kan lungvom anga thok chi missile hi ballistic missile chu ani le hip na awangin leilama atla in target azudeng thin hetiang missile hian rocket engine mangtlang puya an ka chu tiranam thok tu tha force am mo tam sia rangzeta atho chu theinan a rocket engine puitu tur booster a paitel bok thin akni 5 note Korea siam Hosong 11 dile Russian siam RS-28 samrat satan tru an tibok te chu entir na anni leihip na ring lova thona ang dawa engine ne athok chi missile hi cruise missile an ti ve thung a engine atan rocket engine lovin ramjet turbojet emo scramjet te an mangthin tlang phena te thlotir thei aniya
mel matan lo ka pu a har thin niam te a thlok fowa a thlo lain thlo koi tir thei ni in target attack thei BrahMos US siam toma hok le Russia siam te chu en tirna an ni Daphne HGV hiam ballistic missile in Ahman rocket booster le scramjet engine mang kop don ta ani leya tanga thlok chho turin a booster chakna tha chu amangang chumi nuwa vansang a booster chu at la rangnal detect ang chumi nuwa boruak nekna in ang lawa wangin Daphne chu a thlok towang ballistic missile hi a booster atlak ran nuwa lehip na ringin leilama apan thin Daphne ero a booster atlak ran dai nuwa lehip na ringot ring lovin boruak nekna in ang lo mang tangkain a thlok don ani elai bor hi soifia chiam tura om Daphne hi angil kherlo point a thok kwal theyang hei wanghian Myanmar te air defense system tan man a harsa don big ani bombit nei kan tiang chi kha ani ber don ani imo satellite nen thunzom ni bokina target hi a thel bera po meter som aya hlat chuan a thello tura base sei ani KM sang khada tanga KM sanga vela ka phak rin ani flight test an nei nuwa aka thui zong hi a chiang le zualo me tui pui leile boru ka tang ka theile nuclear ral thum po phur thei tura duan mek ani missile component 18% vel hi India ko chuak vek ni tura malak mek ani defense analyst tam tak chuan Daphne hi ruah man ang taka siam chu ani chuan a thok wal zek zek thei dona wangin Israel in nga na Iron Dome le US chuan vortha te tan po man har sa tak tu ni in an soi Daphne hian a thlo dam bi ka chuan Chinese missile DF-17 te po a el phatura rin ani ro thling taka an siam chuak thei ani chuan masona ro pui tak ani nge yang le amka le Su-57E fighter jet an siam hian a engine man tur hresa in a airframe design ani tlang pui thin mase amka aero a airframe an design masathung ADA ho to pa Dr. Jitendra Jadhav chuan AMCA airframe hi US CMJE F414 engine mang thei tura lo design ni to mase safran engine siam thar tur mang turin tlem te ba ka thildang lamanga ilo thu le boina om lo thu a soi safran le GTR te chu thok tunin amka engine hi an siam don ani amka boi pui hian sarkar company baka private company tam tak an thok ho mek India chuan amka mason dan chu a thian tha zual ram ten hena hriat zela tum ta bok khoi ram tenge ti ero puan ani lo India hian nakina amka hi khal chu thei adu India thian tha de chuan AMCA ni phungle amason dan te lo khebe sero man na te lo siam lol se an leidu don le don lo te lo ngai tu alok se ti wang ani ber ADA lam chuan tung naya khanam ka landing gear man tur tire thachi supply turin tender at chuata bok amka landing gear tire te hian ton som ni panga an dol thei angaya mun rual rem lo dewa po boilo tur tire tlo le thabik angai ani heti lai hian Indian Air Force IAF ho tu pakhat chuan TEDBF program ain Indian Navy te chu amka lam on jok turin alo fui ve mek aircraft carrier atum thei amka siam ni se TEDBF program ain sen so atlem jok baka achang kang jok don boxi ati ani hetiang hian Indian Navy le IAEF 10 MiG-29 an nei Navy ho man chu MiG-29 ke ni in IAF ho man chu MiG-29 UPG ani ral thuamin nang heti armed force pahninan manghi indo tak tak a om palin atangkai trim NMT history akan hunwal to tho ho na ati tha in chet ran ati ol sambik ani IAF ho tu pakhat hian Navy le IAF te chuan fighter jet dang ti lovin amka mang ta vekse ati ani etiang hian US pon an ti ani N-39 F-35 fighter jet hi Air Force Navy le Marine te an manga an Air Force man chu F-35A ni in Marine Corps 10 F-35B an manga F-35C hi US Navy 10 an mang thung in thada man lo India IAF chuan European company MBDA siam meteor missile chu Su-30 MKI ya le fighter danga te paitir dana ngai tu mek MBDA lampo hian India inama kut chu ngei radar ne na VRC lama data athon lo chuan an rem ti don ti report ani meteor hian KM za chuanga ka pha soyani source chen ka chuan KM za ni somnga aya thuya ka phani in an report bok
Indian Navy le BrahMos Aerospace te pon in biak na kalpui mekin submarine atanga ka chua thei BrahMos duan an rilruk mek India hian project 75 India P751 kalpui mekin diesel le electric current mangkop chi submarine paruk nei bel atum mek enga hian BrahMos extended range ER ka chua thei na tu vertical launch system buntum ani mek Bay of Bengal BrahMos Cup Thuichi KM Zaria Bor Cup hi kumina an testo ani kha Indian Navy te hiam BrahMos ER ni nei antum mek India sarkar po imphal na apeto DRDO chuan laser mangral thum KM som ni vel ka pha drone ka china turbi ka boipui tran mek he high power laser HPL hian power kilowatt 300 vela pechuak theyang Project 77 nuya India hian nuclear thatchak na mang submarine som pani ve kumsan isom ni panga anei manatum mek bok e submarine hian missile chi sang somli atang somnga vela pai tura base ni in BrahMos ER po khi soirik mek ani e submarine pakati ton sang sari atanga sing khat vela ritani mek athom zoi taka wangle a technology changkang awangin mel ma te tan lo man a harsa hle tura ngai ani la taka tranga mel makap thei turti ni in kumsang ni som thum par vela ma saber pe man tum mani heng submarine component som ko panga parcel vel hitsu India kut chuak man tum ani o eng po ni sela India hem ral thoma ma sona tum viau ni ti chunin hei Pakistan lam hi US hian in missile thatak an leitir ve don eng po ni sela kan video masala ma kan ron tarlan to wangin hei chu kan tar lang tel to lo wang